me na pepe so timie kama na ene FIFA ayi club World Cup no counter sibia ne bepa se e wo so muteminya bait nyame ya duma na che so mo so petimi hostu na pepe so timie kama sense ene se ne ma se koro amanfo ne dia kire dewi amanfo ne di ayi South tournament wi akire bema enya sanketo sense adron atekri shape papa enya sanketaka na ene Brazil ayi kata Spain ene Morocco amunso ne pese dabi this particular ayi tournament we no e was dachi bia wamunso etimi hostu na pepe so timi kama enti ene omonte beat nako enti FIFA wamunso ehwem na omunso timi consider senyame ya tuba 20 ayi 29 wamunso epetimi hostu enti weni enyame ya tuma anyi nesia bid ayi 2029 Brazil, Qatar, Spain, and Morocco. Wamus eltomo bid aqua, enyan sanketaka, we ayan koma, a 4 pa minutin, el tumadius anyway, a beam powers apostle, yanyo trasia, yatu sempi and sotamao, evel tumadiaso, na afide, sir, utu ayotima. Tese film famigwa tese nkofo film patwe pa afi amu performance bema na enya seketo ejetwiato enima nsu koyie kama enso temamo na ubekaya eye FIFA club World Cup ayebai wamo egru round of 16 ama se senima enso nkoyi anfomo na amu performance enye pound na Serie A woman first and so now Copa do Brazil woman the run of 16 and so enya sanketwa na Copa Libertadores and so omonte 16 and so ye penye ayete say tese tournament and so fen campo campeonato ay Gasiega and so omukwati and so the somona so and Super Copa and so mutie and so mona so and FIFA Club World Cup pro wamu enso teacher say wamu run of 16 and ayotima ye fe Flamengo aye day sese wamu performance enso konkaye pa ya metewa sem enso tema e wa tumade so anya saketwa e te peyifo na wo se ko bema wo ko wachi yenkwe ni me na fodie ka totoso na pepe so timie kaba e te sarmami na pia so emne enso eni pafa atatini poso ani pa ye pa ye punta utasa na enebo so timie kama na enesansa dewe tasoro we enya sanketwo eye 20 eye 30 FIFA eye World Cup bema South Side countries we na wamuso ekra beat omukra beat etiko wamuso 2030 eye World Cup so muso timi hosto na Stinan eye Brazil, Qatar, Spain and Morocco. Africa country bako enso et Losky and the South Side Jama just a data a face bokorosona where a country okay almost about 2030 yes that's a World Cup almost to be to Morocco yes about to be Morocco and a Brazil okay Qatar Spain and Morocco fantastic almost tieno enya seketa okay Morocco for metimi aye yes South Africa timi host dia almost metimi Morocco for once metimi aye enya seketa to stadium now the first one no okay on say o left no so and we Brazil for there okay na the done right no ayo man ye fene Qatar okay so oba from ha the tosso me ansano okay ayo man fe Morocco okay nice yes Morocco for there no nice one and the dia so no ayo Santiago Bernabeu okay ayo Real Madrid almost stadium Spain for so there no okay eti almost say come we no just a Club World Cup 2029 so mo was to we are okay I was 2030 almost so was to World Cup okay it we a co-host and so almost the building aircon
enya asam ketwa kwa ebeboa nice stadium pa ebeboa pa bia de dem bia de dem eti de eti no okay eti obetuba ko Facebook no na oso watimi akopo ne akoma kama na oso watimi follow aye dwumadi no na enema nso watimi kama 2030 na before 2030 no wo mo twese aye 2029 aye FIFA Club World Cup sade unse nyame ya doma aye next year 26 no just a World Cup ebetwa ya beba o ma ya fe USA Canada and Mexico eruntina o ma ya fe USA wo mo host aye FIFA Club World Cup no etwe aye Kate Reza wotem sene we koye panso temamo eti Brazil Spain and Morocco sin wo mo tamu nko mo jinta mani ase wo mo nso epe ko hosa na so mo nso atemi hoso 2029 aye FIFA Club World Cup no na 2030 and so mo atemi hoso World Cup na pepe nso atemi kama we enso latest and update from Pamete one salon and so to ta e wo twomode so nyansan ketaka enti dia tasonie na dia tense negen and the 4 teams America ka ta say and the 4 teams ay krato and so quarter final e wo FIFA Club World Cup Chelsea Abisham Pamaret, ye penyon tima, ye fem PAG, womani Bayern Munich and Subesha, eti Pamaret Timno, woman from Pase, and San Ketaka, ye 4 teams, woman so petty Mamecao, na Pimpen so timia seta, na anyone else what timia koye, eti FIFA Club World Cup on come on, and Yan Trasia, yet 80 payan quenim, na 40 campaign piaswe, na Pimpen so timia kama, and Yan Ketokwana Bema Saupo Brapa Tessa Utimisa Paparum Anima Ensu Etimi Koyepa Ensu Timon Abente ye fe Lotano Martinesa was second Timatima ye fe Inter Milan na ene Coca-Cola Tessa Omunsa Campeno woman president friend James Quincy na ene wakontater pantia ye fe Lotelo Martinez na ofose Bema ene ye person wo pay ambassador enso temai sense ene ya show just ya unse wanka sa be wanse just wono uyo bia ene saudi atenima ene man so temi kwakama atema da denom ene pesa sawake na ene say na so betimatwa na ene Coca-Cola woman say 50 million topable US dollars ene betwa pantia Tese filo tadu matresa ne onso timia ko promotu aye tese Coca-Cola na pepenso atimia kama eti wei ense pantia ye fe lotano matnesia eni chese contractor eni oni campaign enso timia kwasano ena metewa sam enso temao ewa tumadi so enyansa nketakwa na Wimbledon tournament bi eba betoja eti ahun ena se on say ye was a rocket awosobuko na sa Benton so timia promoter particular tournament na pepe so timia kama 50 million aye topable US dollars Lotano Matres kwa change and so dia kuru potom eti prestono ana dano ye fani ayetese papa ye fan James Quincy sika awon huyi papa ya enya seketo kwa sika kitwo bi esese wuyi and so te pantia ye fellow Lotano Matres ayete sika temai nesi James Quincy nte o se sika aye fien pesa no manum eti eno enso contractor Benton so timi akwasa mete wansam no enso etota ewe tumadi so nya seketo me pa tubi bema yenkwe na pepe so timi kama na ene report e pase Sesiano, Sir Uche Ayetima, ye fe Man City, Womani Buncher fe Rodrigo 18 kama, na pepe so timi kama, se penyami yantuma, enen sese, a Buncher fe Rodrigo sekan, etemo popokwa, ye fe Rima Deno, one so timi pop to my second common jai, etemo tima, ye fe Man City team, aye pep get to the side, na anyone so timi kama, eti Jesse pe for 10 years pa, Rodrigo tikos wansam ene ye ka mete wansam enso temao ewe tumadi so enya sekretary nkwani me na fatie campaign piaso na pepe so timie kama na enidien abentie fe lami yama na lami yamai
abante nyame ya ntoma na chese enche abante no on the 30th July ena obenye emfie mpakomako chese etu enwotwe 18 good years na that particular day no ena empanimfosi wamo behanti jesi number 10 enso tema kwatana ye lami yama eti on the 30th July na se wachamanta ye shasero na se entire tos emakumako edomiasa na lami yama tese wachina maten jesi the iconic jesi etematima ye MC Posa na pepenso atime kama etenom aye lami yama wanso wansarom adamede to dam ewe tumade so a enyansa keta kwayen kwanime na pia so na pepenso etimye kama he na enipene bo akwatai enyansa keta kwa ye fin jaw Pedro na enede akwatai chese here we go the moment ya won peti here we go pepepe na say we penso timye kama na osian kante matima ye fin Brighton Wolf Ampere na ofin Bazin talent Bema Paul enya sanketwa kwa ene chase for na branch na wiwi nyanyame ya tuma enche abantem so be patuma entamo chase tim no na enema nso atrawe pe entiwe eya branch a ye fin jaw Pedro once na be to twa ewe tuma de siankwe enche mi pa be si form na tuma di na karon enso temi atoso na pepe so temi kama enya sanketwa Bayern Leverkusen wamonso agree dia bantia ye Malik Teman na osekan tematima ye PAV Hofiam na banti tese nyame ya to Bayern Leverkusen wanso petimi akọ na wakopa tuma tamomo na pepe so timi kama enso aye confirm na say here we go enso timi pema timi banti from Malik aye Teman ye wanso kopa tuma tematima ye Bayern Leverkusen enso kakre fopa ya metema ewo tuma de so yankwe na pia so Losky ene mupia ye friend Johnny Evans was in Pema baby one baby na and they were the football no and upper ending one and a beer Facebook or so yeah why are dear yes about what penny do say yes what penny do the nase pa yes about Juma the Manchester yeah why Juma why na family dear yes why Juma pa na 241 games and no boy at Manchester United watch UEFA Champions League back and now watch 3 Premier League title wow and watch 1 FA Cup and a 2 League Cup and what Timmy become why are dear yes it was Juma pa why are dear now on say from my for Northern Ireland and also 107 games and no boy at the money country and so and air banty fan just Johnny Evans yes they trying John Evans no one so na dear and so for last one to so na me family na bibia nso timi kama eti kata for we no mo so mo de ko mo se am yadoma 2030 we so mo gina na ade o hwe se de o ma we na second ten no enyasam kitwa kura asa kenten enio oh yeah stadium pa na so kai kodo sa kenten fe no mo do besin gum no oh yeah sa pepe no ma yade no sumbruta stadium no super yes 2030 oh okay we na kata for dey ko se baka se e kata Brazil Spain and Morocco eti yeso bia mfa de said on say stadium ana edoso name you face of the all the stadium no eti we na kenten we na almost money ko kata for the ni oh okay ya enya asem keto pa e kama pa kabagayam so wa by tre super papa the no oh nice we kata oh nice he almost say okay and they say South Africa yebia oh yeah almost etumi host bi oh nice and 2029 na say ombo FIFA Club World Cup bia okay so basan so atoaso fantastic maybe so team country I mean fancy mame na wasi okay yeda say we plof na ya tenika monfo close nsem
wɔyɛ ho adwuma de ama yɛ mabɛdwafo no transe yɛba na yɛbɛdi mu nkɔmmɔ pii ɛwɔ abugati ɛnso ɛwɔ ha Samsung Sports MP ɔmu nyinaa ɛyɛ seated a yɛbɛhwɛ na afei yɛpapa nsɛm no mu ɛnso ɛtumi de ama now Starboy watching the show live and clear at Ahafumem Airport. Champion Losky, more fire. Congratulations to PSG for their massive victory yesterday. Greeting to Yashma, Kojo Space, Yao Mim, and my lovely father. No joke. And also at the Bray and every Odian bar. Yabekin kind kama and so our Facebook page and so my Liberty FM on Facebook. Bibia. And so edit them. Odiana so be like share na afoflo enso nya dwumade ne bi enhwe mama nkɔ bedwafo no na me musa o musesei na mo tie nenne ehemfa na mo nkɔmɔ no kra o mo edi ede afa champion my Bugatti. Good afternoon sir. Afternoon chairman. Be ma bibia bokodi e okay so na to man what hopa fantastic ene ye Monday. Yes no kwasem ene e Monday twato kra e wo dwombo sumi ne mo ye nde Monday twatro kra ye hu Monday we biem ye hu Monday we biem ada bi hu ni biem ye hu ni Monday kam se na ye kakra o say kam se na ye kakra speedy kakra pa ya heading to Xmas ni mo asa na ye kakra o kese no so aboa yen yes awodin ho sabe e dia challenge so bet still na bibi e koye bibi abe fine yes Losky ya ba adwuma oh man at work ya ba adwuma ene udi nkoma fanya ewie yi Losky den megura mo transfers nim because also a shepa the more depa yes and Losky prize money for the FIFA Club World Cup no okay prof the card it was bet am say o say nipa ni bi we bi kura ni bi den ko bi problems kakra bi mo ntia sa sika no okay e bi die so che bi Chelsea number 8 ni 9 mo be made that topic but what yes iti ebi mo nche da ntia sa de nche ne pe e de be ntina se bi die so che bi say nyina about the same tournament yentimi nche ne pe ma na nye say teams ne bi susu che bi za de tiebet criteria wo mu for nche ne sika de ntia bi anya 10 bi a 10 million ibi 5 million wa bro obi abo the games be on say mabo group say this matches yes ibi quarter finals yeah ebe chire mu kakra okay say o sanka obi edu quarter finals de ko bi anya sika pe be de bi die so chen bi okay eti uba bi di mu nchire mu ba na as a ha church for no oh and high but have be more has some of the club because on the Atletico